hinkwavo lava mavito ya vona ma nga boxiwa eka xitulu xa xipikara va kume 14 wa tivhoti hi un'we. ANC yi na 14 wa switulu eka huvo, DA, EFF na Freedom Front Plus va na 14 wa switulu va hlanganile. Endzhaku ka ku kuma tivhoti to ringana masiku mambirhi ku landzelana, mufambisi wa nhlawulo u teke xiboho xa leswaku ku hoxiwa mali ehenhla ku hlawula xipikara. Uri u tshemba leswaku nhlengeletano yakwe na holobye wa mfumo wa miganga eLimpopo ya mundzuku yi ta tswala mihandzu. The ballot in question is a valid ballot, so we had to then proceed to the final step. Unfortunately, we could not. I'll be in touch with the office of the MEC of local government in the province, just to brief them on what transpired in council today. EFF yi ri hete matimba hi ANC endzhaku ku kavanyeta ku vota ka namuntlha. ANC yi ri ku na phepha ro votela leri nga onhiwa, leswi swi vulaka leswaku vona va hlurile. Our people must see them for who they are. They are not concerned about them getting service delivery. They are concerned about them winning speakership and the mayor. But they are so stupid because when you flip that coin, it can even come back with you. So they have lost so hopelessly, they can't even trust in God. ANC tama yi vula leswaku a ku ri ni phepha ro votela leri nga onhiwa ni ku vula leswaku mufambisi wa ku vota a yimela etlhelo kumbe kusuka eka ntirho lowu. The African National Congress did not collapse any council today. It has actually registered its dispute regarding the issue of a spoiled ballot paper, of which the African National Congress got 14 votes, and the DA through the VF Plus and EFF, they've got 14, but with the one that is spoiled.